Maya payabak po kay kongan amakiramdam karing radyo at manalbeking kay katamong online live streaming. Pagmasusyan tayang ngeni ing banal a misa para king Miyerkules ning kanam ng Domingo ning pamanyobling medye. Ing kay katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia panimunan ng Reverend Father Joselito H. Vital, Cura Paroko ning parokya ng Nuestra Señora del Carmen Parish, Duat Pulong Masle, Guagua, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Amen. At keka ang timurin. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Amen. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibad, king libro ning dapat daring apostol. Ding minantabe kang Pablo, inatadde ang karin Atenas. Kay bat migbalik no Berea, kambening panabilin ng Pablo, king pakikitan Doris Silas at Timoteo, king peka malagwang panahon. Tinalakadya i Pablo, libutan ning kapulungan king Aeropago, at nga nang migsalita. Memalen ning Atenas, ikit kunat atangalan, nung nukayo anti karelihiyoso. Uling kabang maglakad ko king kekong syudad, at maglalawe karing lugal a pisasamban nyo. Menakit ko na magmeto nga altar, anong no makatatak, ing anti kanini. King Diyos sa epi kabalwan, bistaman eye balu iting kekong sasamban, yangeni ing ipanaral ko kekayo. Ing Diyos amenga waking yato, at king sablang at syuking yato, ya ing Ginoo ning banwat labwad. Eya manuknangan karing templo, at elakad daring tao. Ni ene kailangan ning nanu pamang ayib yaning tao, king pamagobrana para keya. Antining ya mismo, ing babyebye at pangisnawa, at king sabla, karing ega na ganang tao.
king metong mong tao lelangano ring sablang lahi, bareng alaganapan, ing mabilog ayatu, at yamurin, ing mituldong makapanawuna, nung nuya angga magluid, ing balang bansa, at yan naman ing mituldo, karing angganan, ning balang metong karela. Makanyan ing depatan, banding sablang tao, panintunande, at marahil malyari lang atuklasan, king kekaban ning pamanintunda, king dalan, painturo kaya. King kamatutuanan, eya marayu ing Diyos, king kanino man kekatamu, antinaning, kaya tamu mabibye, at kikimot, ampon magluid. Antimo ing sasabyan da naman ding poeta yu, itamungan, tune anak nakatamu. Antinaning anak nakatamungan ning Diyos, ala tamong matulid misip, king ingka Diyos sana, kawangis, ning isano pamang megawa, king ginto, pilak at batu, a inubog ning gelingan na pangamat, at pandukit ning tao. Dapot enalapinsingan ning Diyos, ding panahon, inyang ding tao alalang balo. Dapot ngeni, yuyutos na karing sablang tao, no karin lapaman, ing painggulot no king sablarang dawakan. Uling tinulduyang aldo, anong nune ukuman king ganap a katuliran, ing mabilog ayatu, king kapamilatan, ning kayang pinili. Minyayang katunayan tungkol kaniti, para karing sabla, king kapamilatan, ning pami pasubli ng mebye, king tawong ita. Kabud, dimdamda kang Pablo, ing sasabyan ng pangasubli ng mye, ning metong ataw, ding mapilan karela, mi pakaylilang masikan. Ding aliwa naman sinabira, bisa ke pang damdam tungkol kanyan. Kay bat na nita, likwaning Pablo ing kapulungan, me kiyani blakeya ring mapilan, at meniwalala. Metong ya kareti, i Dionisio, ing metong karing miyembro, ning Aeropago. At ing metong ababaying milagyuan Damaris, at ding mapilan pa. Me koya Atenas si Pablo, at tinag Lucia, Corinto. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Mipnuya ing banwat labwad, king kekang ligaya. Mipnuya ing banwat labwad, king kekang ligaya. Puryan nye ing Ginoo, manibat ken king banwa, ikayong manuknangan king kakatas-katasan. Puryan nye ikong keyang anghel, puryan nye ikayong sablang sundalos na banwa. Mipnuya ing banwat labwad, king kekang ligaya. Puryan nye ikayong ari at sablang tao, prinsipi at sablang mamuntukan, ikayong kayanakan ababayi at lalaki, matwa at patina, ring anak a mga lati. Mipnuya ing banwat labwad, king kekang ligaya. Bustan mo lang puryande ing lagyuning Ginoo, uling ing lagyuna, may gitya karing sablang lagyu, ing kayang ligaya, lalagpos king yato at king banwa. Mipnuya ing banwat labwad, king kekang ligaya. Ya ing minyes sikanan king bansana, inya sabla ng memalen, karelayang puryan, ding memalen ning Israel, at tutunang pakamalan. Mipnuya ing banwat labwad, king kekang ligaya. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah. 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 Ing Ginoo mantabe ke kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpang kang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Yesus nga na karing kaya nga lagad, dakal ko paboris sabihan ke kayo, dapot eyo pa agyong pakintindihan ngeni. Payatang ning Espiritu ning katutuan,
Ya ing sumaup kay kayo, ban aintindyan yu ing sablang katutuan. Uling ay magsalita king kayang sarili, nunay magsalita ya kay kayo king dimdam na at sabyan na laring bagay datang. Paligayan ko uling ing sablang sabyan na kay kayo, manibatan ka na ako. Ing sablang at siking igpa ka na ako. Inya sinabi ko, ing sablang sabyan na kay kayo, manibatan ka na ako. Kaluglan kong kapatid, ing may pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa abak kay kayungan, Maya payabak po among. lalong-lalo na kareng makirandam at manalbe king kikatamo pong radyo. Dimdam tamo king ibanghelyo tamo, Jesus declares, I have much more to tell you now, but you cannot bear it now. Oita po yung sinabi ng Yesus, king kikatang ibanghelyo, at oita mo naman po yung sabyan ng ni kikatamo. Balo ko po, mas interesado kayo po king chismis o kaya po showbiz. Agad ang agi pong biglay Catriona Gray. Minsan po Domingo ita, Sabado ita, gagawa akong homily. O tahal ben ke po, ning kagaling makibat. Ne po, kabyas na, kasanting na pong kasantingin pakibat na. Makilaban niya po kanta Miss World. Nung niya po magkamali, 2016. At may sambuti kagaling na, kalaguna, at na ako pong kasakit loob, mas lalo ko atang may kagawang comedy kanita. Eya pala pang Miss World, pang Miss Universe siya pala. May sambutya po 2016, pero anyang 2018, may nyambutya. Dakalabage malilyari, kimbieta mo, etamo ayin tinjan, ngeni. Etamo ayin tinjan, ngeni. Pero datang panahon, maging malinongan ing gana-gana. God's will as it unfolds in moments of revelation, it is not one time, big time. It is not an instant. And it's not something automatic. It is always a process. Bagya-bagya. Papasilip ya pa. Papatakam ya pa. Papasinag ya pa. Pero iti, bagya-bagya, kararagli. Aga nakako, anyang at syuko po king malusak, anyang mo muna, okay mo nga syuko ka rin. Tinggap ko naman pong manyaman king loob ko, ingat syuko ka rin. Pero kilub na po ni 3 bulan, at na pong kasakit. Potang mapali, sobrang pali. Luluto na ka ningaldo, king bangka. Pota naman po mumuran, kulang niya po yung kapoti, kulang na rin kaya payong, talagang babad na babad ka. Gagalonggong ka paking dimla. Kay ba't kanita, mga di ka, sana kukulog, sana kikidlap, kamo mga de. Pota naman pong malakasing hangin, talagang dudurot na kaning bangka. Literally po, dudurot siyang bangka. Alala pong katig ding bangka ka rin. Kay ba't, babagsak na ka pa ning alon. Kay ba't po tapong magmisa kami, sunod-sunod na rin misa. Biyernes pa mo, magmisa na kami para king Domingo. Magumpisa kami po king Batang 1, ampong Batang 2, ini po king Sasmuan. Kay ba't, mula iyakanting bangka, papunta king Consuelo. Sabadong habak, Dalayap, Bulati, dimdam yun po reta. Mabuan-buan, ne po, Bulati, Dalayap, Mindanao 2, deta po mo muna, Makabebela. Ing Mindanao 2, Masantulya. Kay ba't Sabadong kapanapon, magmisa na kami po Bangkal Sinubli, Balita. Mabuan-buan, Balita. Bangkal Pugad. Kay ba't po panga Domingo, magumpisa king parokya, Malusak. Kay ba't munta kami sa Ebitanan. Kay ba't po munta kami king San Esteban. Magbalik ka Malusak para king Binyag. Dini po lugar areni, laut-laut la, ne po. Laut-laut la. Sasmuan, Makabebe, Masantol, Lubao. Mga laut po yung distansya. For 3 months, mag-complain ko po king kanakong sarili at mag-complain ko po king apong Gino. Pero after 6 months, maging malino
Bakit denasan ko ing masakit? Bakit masakit ing biyeking malusak? Uling malusak, iya po ing minubog ka na ako anting tao, anting Kristyano, at anting metong apari. Nung nano ko po ngeni, iti po uli na ning malusak. E ako intindihan bakit potang bayo kang pari, masubok ka, mamagkasakit ka, at may bug na kang sumuko. In times of doubt, I always remember this special anecdote. Probably this is the best anecdote I've ever heard in my life. Sometimes, when you are in a dark place, you think you have been buried, but actually, you have been planted. Kaya karing pong bage etamo intindihan kim bieta mo, karing bage etamo lubos intindihan kim bieta mo, oreni po din tandanan tamo. Mumuna, introspection. Always think and reflect about all your experiences. Simple or grand, significant or insignificant, joyful or painful, and try to connect and interconnect your experiences. Life is not episodic. Kasi po madalas isipan tamo, chapter 1 in biya ko ini, kalingwan ko ne. It is not chapter by chapter. All the chapters in your life are interconnected. Connect all the dots in your life and you will understand. Pangadwa po, time. Give yourself time. You cannot fully understand everything in an instant. E kamamalagwa, e mungan pakintindihan, time will help you understand everything. Ikatuyo na gray, after 2 years, malino, bakit may sambutya? Para pala, manyambutya. Higit king world, pang universe siya pala. Yako po, for 3 months, masakit. Anya pong pang 6 months, atanggap ko. Pero yung kabalduga na, ing ega na ganang kasakitan ko, siguro 5 years, 10 years, after 13 years, kanita pa mo meging malino, bakit may magkasakit ko? Karin king maliusak. Pinorma na ako pala ni nga pong Gino. Kaya nga ako sasabing sarili ko, salamat king malusak, salamat king pangapari, at salamat king apong Gino. Pangatlo, pray. Potang emalino, instead of getting disappointed, instead of getting frustrated, instead of complaining, instead of withdrawing and going to isolation, pray to the Holy Spirit. Kareng anak ang pong kayanakan, kareng bayong teachers, pari, abela po ding pari, nepo, potabalay kayo mo sa sermonan ko. Pati pari, bayong makipagobra, at nanumang profesyon o kaya mission. Bayo kayo mag-complain, bayo kayo magwala at mawala. At bayo takasan, ing obligasyon, pray, and be guided by the Holy Spirit. Be guided by the Spirit of God. Ing banal na Espiritu, nga ning Ebanghelyo tamo, antabayana na ka. Palino nangan kaya ka, ing gana-gana, king mitakdang panawon. And we pray, come Holy Spirit, I pray. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit to my weary soul. Touch me and make me whole again. Amen. Inyang i Pablo, migsalitaya dikil king pamanyubling mebye, ring sopistikadong pagano ning Atenas, mi pakaililang masikan. Mit mong kababandang aduan, king banal na Espiritu, ing ituro na katasana karing bage datang, ngatang manalangin, ari ni ligaya, lawan mo ing kabilyan mi. Ari ning ligaya, lawan mo ing kabilyan mi.
O lubos mayupayang Diyos, baligdan mo ring inampun mong anak, lalong-lalo na ingke kaming Papa, ding obispo mi at pari. Ipagkalubong tayranda kami, king obra ning justisya, at king pamanatiling karapat-dapat king lugod mo. Ipanalangin taking Ginoo. O ginuning katutuan at katimawan, maging inspirasyon da kasana, ring pambansa at popular ming pamuntok. Tayrandesa ing karelang balayan, king bayong kalungkutan, nune king lalo pang maragul, akatarungan at kalayan. Ipanalangin taking Ginoo. O Ginong Jesus, ipagkalubme ingke kang espiritu, karing dakal a makabuklat palad a kayanakan, awsan mong sumuyong lubusan, king pamagtagulaling Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. O mayap a Ginoo, pakaluluwan mo ring daralan kasakitan, ding masakit lalong-lalo na, ring may apektuhan king COVID-19 at ring magkakasakit at daralan kaguluan, pauli ning gera, ding mika pinsala, ding makasukol, ding mamamate, ipakit mo karela, ingke kang kayapan at upaya, ipanalangin taking Ginoo. Tanggapan sana ning Diyos, ing kapasalamatan at ring sarilitang kapagnasan, ring kapagnasan da ring sablang makayantabe kaniting kaurasan, ring kapagnasan aparalada, ring kekatamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king online streaming, karing miyaya liwang programa, ning kekatamong radyo at ring makapasubali ng kapagnasan, ning radyo ning kekatamong arkidiocese. Muna man para king masaya ng kebaitan dila Efren at Elmer Nugid at king malalagwa ng kapaldanan Mainrado Balagtas. Iulinos sana king kayayanang maligaya ring kapatatamong mayango nabi, lalong-lalo na ing kaladwa ng Arlene Natividad Gozon. Ipanalangin tala king Ginoo. Igpa, mitipon kay Keting kasal pantayanan at lugod, bandamdama ni mensahe ning pakamala mong anak, pantanggapan iti, at mibiyebiyeg pang kaniti. Panaligan ming pakramdaman mula, at pakibatan deting malu kaming siwala, kabang manalangin kami, kapamilatan ng Kristong Gidumi. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing agin. Katulad ng mga buti na tinitipon upang maging tinapay na nagbibigay buhay. Kami nawa'y matipon din at maging bayan mo. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y napupugay. Isang Panginoon, isang Manalangin kayo kapatad, bandaon tama tanggapla, harapan ng Diyos, igpang lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo,
King ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Manalangin tamo, o Diyos, sa igpami, paintulutan mo kaming birkayanan king sariling kadyosan mo, king kapamilataning pamakiagom mi kaniting sakripisyo, masanang impami biyebiyemi, mituntun ka rin katutuan, ape pakilala mo. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing Ginoo mantabeya ke kayo, At keka antimurin, itas siya rin pusoyo, makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid, Tunepin karapat dapat ang pong matulid, ing purian ang pong pasalamatan daka, kapilan man ang pong nukarin man o Ginoo. Lalo-lalo na kaniting panahon, amiyain niya'y Kristo, ing Paskwami. King pamidaw na king katawan na king altar ning krus, milan sanang ganap a sakripisyo, ringay ning matuang tipan. King pamiyampang na keka king sarili na, para king kaligtasan mi, yapamurin bukod ing pari, yan naman ing korderong, yampang king altar. Inyasat maglapo king tula, daralaniting Pasko ri sablang tao, king mabilog ayato, magsayala. Antimorin di sablang upaya ang pangangheling banwa, daralitla king ligaya mo, alang tok ng ngarang kakanta. Banal, banal yaing Ginoo, Diyos ning upaya, mibuyaing magwat ang yato, kintekang ligaya, o sana, king kakatas-katasan, unyan, ing daratan, king lagyo din Ginoo, o sana, king kakatas-katasan. Ikapining banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, uli nanita ipanigapumi, itugtog meng espiritu mo, ang timoy titi pangambon, karatingayin mi, ban pabanalan mula at para kaya kami, gawan mo lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitambeng mi panganyayaya, at bayan akusang lubdinaw ning biyena, king pamaylasa ang pong kamatayan na, king wane ing tinape, pe pasalamatan nakat pinuri, piraso ne, dinwang neti karing ken disipulo at ngana, kwanan neti, ikongan at kananye, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan naka at pinuri, dinwang neti karing kayan disipulo at ngana, kwanan neti, ikayungan, minum kayo kaniti, uling iting kalis sing daya ko, ing daya ning bayo ang pongalanganggang tipan, mibubo para kay kayo ang po karisablang tao, ban kanita, mi patawaran na rin kasalanan, daptan nyo iti, king pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasal pantayanan. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Inyangin gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayan ng pong pangasabing mebye, daraw miyakeka iting tinapin imbye, ang poing kalis sing kaligtasan.
Layo ming pasalamatan keka, ing pepalerian mo kaming matampang talakad harapan mo, ampon sumuyo keka. Ikami nga sami sulo-sulo, inggataan, ampon daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan meo pa ing kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap iya king lugod, kambe ng Francisco, ing papami, i Florentino, ing obispo mi, Pasiano, ing obispo emerito mi, di sablang pari, ampon diakono, at di sablang susuyo, king banal mong kapulungan. Ganakan mula naman ning kapatid mi, aminunang pepainawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye. Idala mula at di sablang miyango na biye, king pakalulo mo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan, gaon mo kaming karapat, dapat magamit king biye lang hangga, ban kaya bening Juan, a Virgen Maria, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ning Juan Apostol, kambe ng San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kamberi sablang banal na mibibiye, kalugod-lugod keka, king keka baning panahon. Apor yan ang pong apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na kambe ng pong kaya, kagom ning banal na Espiritu, sablang parangal at ligaya, keka o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alangangga. Amen. Enaburi ning Diyos, ing magdililita mo, inyapig kalub ning kayang banal na Espiritu, anting kayang anak, pasalamat tamong yeni, king kikatamong igpa. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Ikabos mo kami, king sabla Maroko, igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban kasaw pa ning kayang pakalulo, mitimawa kami parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang pananayon mi ang pong pagsadyan mi, ing panyatang ng niligayan, ning talapangabos ming i Yesu Kristo. Huling keka ing kayarian ating kayupayan, ampon ing ligaya, manggaman king alangangga. Kini manalangin tamo para king kapayapan. O Diyos sa igpami, ginumi Yesu Kristo, as sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan ko lalakwan keke kayo, ing kapayapan ko babiye keke kayo, emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nun pansinan mo, ing kasalpantayaning banal kapulungan mo, at pamayapan ang pumpisan metokan megpang king kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Kapayapaning Ginoo mantabi sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Malugod tayong idawon ng kapayapaan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan kay kayo. Peace be with you. Cordero ng Diyos, ang nilalanggo, king kasalanan niyang yato. Ikalulong
Yo, ing kordero ning Diyos, nyo ing lalako, king kasalanan ning yato, nuwan laring mayaos, king apuna ning kordero. Gino e kumatampang tanggap keka, dapot iagkas me nga mano mo, kumayap na ako. Ing kataon at dayan Kristo, isa dyan nakataan sa nagkakimbiye alanganga. Amen. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, Ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mong ako'y mapahandusay sa sumasa ibayong kaginhawahan. Nangulilang malay, binulungan ng tinig mo, nagdulot ng katiwasayan. Paghahanap katwiran, nilusaw mo sa simbuyong karilagan ng pagmamahal. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, ay makatanggap komunyon king pisikal a paralan, abayan da kayong ngeni king pamangadi kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king natsyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, maigit king sablang bage, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka, dapot pauli na ning ngening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lupusan, ing sarili ko keka, emo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo, o mapamakалulunging pa, manasanan deting misteryo, dinad na kaming bayong parasan, at yatad na kami king meto nga bayong biye, kaya bemo, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pasibayo po kareng oras at panahon, dakal tampo pigagap, etampo ang tindihan ng maliliari king biye tamo, tandaan tamo po introspection, ne po, pikon niya kunak tatampo yung maliliari king biye tamo. Pangadwa, time, di niya pong oras yung sarili yo, kayo mamalagwa. At pangatlo, pray, manalangin kayo pong Banal na Espiritu, at ipalino nangan kay kayo ing sabla-sabla. At pangadwa po, agkatanda kayo pong manalbe, at makarandam bala pong Martes, kikataang pong programang Inkrusada. Depo, ini pong programang ini, layon niya pong pakilala, kareng tao, kikatamuan po, nung nano niya po ing diocese, ang ini po meto na pong archdiocese, uling pong December 11, 2023, pagsalablan tayo po yung 75 years na po ning pangatatag ng Kakataan Diocese. Kaya bala pong Martes, kilalanan tala po ding Kakataan Parokya, Pari, Laiko, Outreach Ministries, ang po pa pong miyayalawang programa. Kaya bala pong Martes,
Ne po, it's a date. Ne po, kini po king 91.9 Bright FM. Ang Ginoo manatili kay kayo. At keka antiburin. Pakabendish na kayong Diyos, kambiyaning mabilog yung pamilya, kilagyoning pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Lagi kayong payantabi, king banal Espiritu, aleluya, aleluya. Salamat King Dios. Aleluya, aleluya. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Your son Jesus is risen, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah. Pray for us, hallelujah. Alleluia, Queen of heaven, rejoice, rejoice, alleluia. Alleluia, Christ is risen, Queen of heaven, rejoice, pray for us, alleluia. Queen of heaven, rejoice, hallelujah. Queen of heaven, rejoice, Jesus, hallelujah. Blessed Mother of God, humble servant, be glad. Christ is risen, hallelujah.